možete gledati sve domaće filmove, crtane filmove, strane filmove i tako. Znači, da krenem, idete na Google i ja ostavit ću tu link u opisu videa, ali prije nego što sve krenete gledati, to potrebno mi je Java. Znači, Javu isto ću ostaviti ovaj link u opisu videa, a kako bi skinuli idete free AD online, onda kazu se tu, ali ja neću skinati pošto je već imam, samo onda instalirate, nije teško. I onda, ovo mi je početna tu, imate strani filmovi, domaći filmovi, crta. Znači, šta god hoćete izaberete, vam možete čak i neke, evo crta filmovi, ajde. To sam jedno gledamo ono. Ledeno doba, imate 4, evo vidite. Svi dijelovi ledeno doba imaju. Ja ću ledeno doba 4. I onda samo sačekajte da vam se učita. Znači, ništa nije teško, pravagano samo. Znači tu, da pokrenete ovdje smanjiti pojačati, ja sam smanjiti zašto snimam, malo jače pojačano.